بلێتمە شەوانین هێژاکر یارên PKK li dijî herêma Kurdistanê em derbasî İstanbolê dibin. Mustafa Şelîk serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Pak ji Stenbolê li gel min e. Dembaşkekê Mustafa ev kiryarên PKK got dike û di pratîkê de jî bi mixabînî ve gelek kiryarên nerewa kiryarên ji derveyî براتیا گلان گو او بخوا بناو دکن دیل دیجی گلی خوا پیک تینن لحرما کردستانی راستی حسن گلی کی تنته نرخاندنا تا بگرم افکر یاریم PKK گود دما داوی دکه ارگانیزه کرنا ایریشان و هر وها تقاندنا بوریا نفته تچاواد نرخینه کد ایوار باش که جمال سپاسیا جناب و سپاسیا کردستان 24 تیویه دکم پیشتر خوازم غمگینیا خواهش بر کوچا داویا پارێزگار کرکوک دکتر نجمدین کریم بینم زمان دکتر نجمدین کریم کادرویکی و ریبرک و کتکارکی دوز آزادیا کردستان بو انسانکی هجا بو مخابون نیرو کوچا داوی کرد از سرساغیش همو مالبات و هوال و حسکریه ویره و جگل کردستانی را دخوازم هر وها ایرو پنجمین سال وگر دامزراندنا تلویزیون کردستان 24 از همو ریوبرو کتکارن کردستان 24 پیروز دکم و سرکفتن جوان دخوازم بله دوز آزادیا کردستان براستی جی دمگل خصاص در باسته به و دوی مسئله ده حلبته او کریارین که ایرو هم بحث دکن سیاست PKK لسر باشور کردستان سیاست که غلطه ما وقت پارتی آزادیا کردستان پر بزلالی ما گوتیه PKK دوی ریزه لسروری دستلاتی و مشروعیت پارلمنت و سروکاتی و حکومت هرما کردستان بگره دست پیکا هر تشتی اوه تو چالاکی کل حدود باشور کردستان نابه که ضرار بده دستکفتی فدره باشور کردستان ایرو دستکفتی فدره هرما کردستان دستکفتی همو کرد و کردستانی جهانیه و معنی دواملی خودی در کبن مسئله ای رو تشت دیار دبه به تنجی کریار به داویناین مثلا کل نوا باجارا که ایریشی هندک دیپلوماتین بیانی بکرن و اف سیاست ویرنگی به تاوی نه قبول کرن و با آرامی و با ایرو خوشیال باشور کردستان تک بده دبه سببک ام پر بزلالی دبیجن مبانگی PKK جی دهان جارا مکری که دبه دوج به سیاست الهمبری باشور کردستان بردن و دبه ام براستی جی تمام کردا بکاربن به هلوستک یک گرتی دوی واری ده پشکریا باشور کردستانی بکن پشکریا هرما کردستانی بکن کک مصطفى من دخواست بیعکی از بپرسم نها لعالیه کی PKK وکی پارتیه کی ایدئولوژی دبیجه کو از براتیا گلان دخوازن روجلاتا ناوین کنفدرالیزم که روجلاتا ناوین ده پاریزم لی ترکیه دبیجه از کمارکی دموکراتیک بو ترکیه ده پاریزم لی باشوری کردستانی افکر یارین PKK چاواد گریدایی وان ایدئولوژیا وان لها وجود که یعنی نرخاندنا تدوی چرچوی ده گرز بگرم بله PKK سیاست که به تایبتی چند سال و داویه دمشینه بریا هر تشتی او سیاست و او گوتار تی گوتنو و شر تی مشاندن لحو ناگونچه اگر براستی جی آرمانچ جمهوریت که دموکراتیک به
و رێزێ لە ئالا تورکێ تێگرتن و جمهوریت نەتەوەک دموکراتیک بوو وڵاتی هەڤەش تورکێ پاراستن بێ مەسەلە دموکراسیا ناوا تورکێ بێ تو پێویستی بڤی شەڕی هەیی تونەیە ئەم خەوەک پارتی ئازادیا کوردستانی پڕ بزەلالی دەبێژن ئیرۆ دەستپێکە هەموو ئەف پرسکرێکێن هەیی چارەسەریاوێ کلیدا ئەساسی ڕاوەستاندنا شەڕیە تو معنایاوێ تونەی کە ئیرۆ پەکەکە لە باکوورێ کوردستانی شەر دەوام بکە ئەف شەر دە مەسەلا خەندەک و باریقادا پڕ بزەلالی دەرکەت وەڵێکی زەرارێک پڕ مەزن گیهاندیە ملەتێمە گیهاندی دۆزامە و ئیرۆ هین زێدەتر ئەف شەڕێ تێمەشاندنجی زەرارێ دەگەلێ کوردستانیش بەروێ گاوا ئەول ئەوە کو پەکەکە دەفجوی شەڕی بەردە گاوا کو پەکێکە وی شەڕی ڕاوەستینە دێ تەسیرا خوێ لە باشووری کوردستانێژی ڕۆژاوای کوردستانێژی بکە ئیرۆ ئەو شەڕێ تێمەشاندن ji دەولەتا تورکیە ڕێ خۆش دەکە کە لە باکوورێ کوردستانێژی تێکدانێ بکە لە باشوورژی لە ڕۆژاوای کوردستانێژی و ئەف شەر تو معناوێ نەمایە ئیرۆ بنگەها شەڕێ چەکداری نەمایە لە باکوورێ کوردستانێژ بەر کو پۆتانسیێلا خەواتا سیاسی سڤیل دەموکراتیک گرسەی gelek pêşketibû êdî gelê Kurdistanê Rênesanseke nû dijiya dewleta Tirkiye ji vê tirsiya berê Kurda da şerî PKK jî bi siyaseta xendek û barîqata careke dî rê ji vê siyaset dewleta Tirkiye xweş kir ku destkeftiyên Kurda ji ortaya rabin ji ber wê îro tişê ku îro PKK li başûrê Kurdistanê jî dike li bakur tu şerekî ew tuneye lê li başûrê Kurdistanê çarakî û şer heye şer îro di navêna Tirkiye dewleta Tirkiye hatî başûrê Kurdistanê ev jî zerarek mezin dide başûrê Kurdistanê em bangî dewleta Tirkiye jî dikin bi sîçil baregehên eskerî li wê derê daniye Kurdî başûrê Kurdistanê ji nû ve dagir kiriye ev dagirkirin jî neye qebûlkirin ev êrîş neye qebûlkirin lê PKK jî bi siyaseta xwe xelet va çalakiyên xwe leşkerî ji dewleta Tirkiye rê xweş dike ku dewleta Tirkiye dagirkeriya xwe wê derê pêş de bibe û destkeftiyên başûrê Kurdistanê ji holê rake dewleta Tirkiye jî Îranê jî Iraqê jî ji herêma federeya başûrê Kurdistanê acizin di dema referandumê de di dema 16 Oktobrê de me dîtin ji ber wê PKK beriya her tiştî divê vî şerê rawestîne ev şer û siyaseta ku îro PKK dimeşîne tu eleqayê hevdûr tuneyê ji alîkî ve divê ez rêzê li ala Tirkiye digirim lê rêz li ala Kurdistanê neye girtin dibêje ez Cumhuriyeta Demokratîka Tirkiye ez rêzê lê digirim û ez ê pêş de bibim lê rêz li herêma Kurdistanê li destkeftiyê wê û li serweriya wê neye girtin ji alîkî ve dibêje dem ne dema netew dewletayî û li dewleta Tirkiye re hindek siyaseteke nû datînî berxwe lê aliyê de jî li başûrê Kurdistanê behsa mesela şingalê û derêdî de behsa siyasetê xelet tê kirin ku şingal jî û dor û bereya şingalê jî wek herêmeke cuda bi Bexdayê vêgirêtin evana giş siyasetê xeletin em bi zelalî dibêjin lê ev siyasetê xelet îro wa dike ku di nava Kurda de aciziyakê û nexweşiyakê û tirsekê çê dike ku şerrekî navxwayî çê bibe lê em bawer dikin ku cenabê Serok Mesûd Barzanî wek pêştir jî gotiye mesela şerê navxwayî zerareke mezin gîhandiye gelê Kurdistanê çawa cenabê Serok Barzanî gotibû em ev gunah û em ê careke dî rê nedin vêya li ser tecrübeyekê li ser zanînekê û li ser hinek agahdariya ev helwas kirtibû em bawer dikin ku îro ew ê dîsa rê nede şerekî navxweyî vî havî lê PKK mixabin şerî bi awayekî zemîna şerî tîne başûrê Kurdistanê PKK beriya her tiştî divê bê qeyd û şert li serweriya başûrê Kurdistanê li parlamento hikûmet û serokatiya herêma Kurdistanê rêzê bigire divê li wê derê ew çalakiyê xwedawî bîne û li hemberî başûrê Kurdistanê ew tiştê tê kirin ne berjewendiya gelê Bakurê jî ne ê başûrê jî diyare ku dê xizmetê ji miletê me neke rê ji xêrnexwazên Kurdar ve dike ku destkeftiyên başûr têk bidin. کەک مستەفا هەروەها من دخواست کۆنگراوەی دووەم لە دارکەتبەری دەمەکە کورد لە ئانقەرەی گرد بێ دەربارەی دە سەکنا پارتی ئازادیە کوردستانی گرێدەی وان پرسێن نافخۆی کوردستانیشی کەرەمکە
کەک مستەفە گرێدای کۆنگرەیا وەی دووەم تەماشەوانên hêja ji derveyî van kiryarên ku bi PKK ve girêdayî her wiha Partiya Azadiya Kurdistanê berê demeka Kurd li Ankarayê duyemîn kongreya xwe ya asayî darxist bû. Her wiha Partiya Azadiya Kurdistanê yekî ji wan partiyên Kurdistanî bû ku ji alî dadgeha destûriya Tirkiyeyê ve hatibû tewanbarkirin ku bi navê Kurdistanê ji ber got navê wê de heye li hemberî wê doza girtinê hatibû vekirin. Ev doz bi awayekî proseyekî berfereh berdewam dike. Partiya Azadiya Kurdistanê di wê çerçeveyê de parêznamayekî gelekî berfereh dest nîşan kiribû û Partiya Azadiya Kurdistanê her wiha diyar kiribû ku ne ku ew divê Kurdistan navê Kurdistanê ji partiya xwe derxin divê Tirkiye hebûna Kurd û Kurdistanê qebûl bike. Kek Mustafa pirsa me girêdayî kongreya duyem ya Partiya Azadiya Kurdistanê bû. Kerem Kek Mustafa. Belê wek Partiya Azadiya Kurdistanê 18 Cotmeha 2020 de mel Ankara'ya kongreya xwe duyemîn ya asayî darxist. Wek tê zanîn dadgeha qanûna bingehîn di derheqê pakê de ji ber navê wê Kurdistan û ji ber bernameya xwe de behsa milletê Kurd û mafê netewî, mafê çarenûsiya milletê Kurd dike, behsa perwerdeya zimanê Kurdî hebûna milletê Kurd û Kurdistanê dike. Dadgeha qanûna bingehîn daxwa ji pakê kiribû ku navê xwe bernama xwe biguherin. Pakê jî gotibû em navê xwe û bernama xwe naguherin li gor qanûna bingehîn xala nodî ya dewleta Tirkiye mafê me heyî ku em vê partiya va bikin. Partiyeke tundûtujiyê neparêze dikare li ser esasê siyasî xebata xwe bike. O peymanên Tirkiye yên navnetewî jî rê didi ku ew hiqûqa navnetewî bikaribe rêj pakê bike partiya pakê bê damezrandin bi wê menê me ji dadgeha qanûna bingehîn rê me got em navê xwe bernama xwe naguherin ji ber wê doza daxistinê girtinê derheqê me divekirin me jî parastina xwe bi Kurdî û Tirkî di dadgehê dikiriye niha em bendavê pêvajeyên lê ev doz ne wê menê ku pak wek partiyekî yasayî nikar bi xebata xwe meşîne her wiha ji ber wê jî di 18 vê mehê de cotmehê de mel Ankarê li serpereştî û çavdêriya li jineya bilind ya hilbijartinê ya dewleta Tirkiye me kongreya xwe duyemîn darxist ev jî destkeftîneke ji bo hemû milletê Kurd ku di warê yasayî jî de em bikarin bi navê xwe û bi bernama xwe xebata xwe yasayî bimeşînin. Partiya Azadiya Kurdistanê de kongreya xwe duyemîn de rastî jî ji bo nûkirina meclîsa xwe û ji bo siyaseteke nû li Bakurê Kurdistanê biryarên gelek maqûl û girîng stendin. Beriya her tiştî pakê ew tespît kir ku divê doza Azadiya Kurdistanê di warê yasayî jî de warê meşrû jî de bêparastin û her wiha îro li Bakurê Kurdistanê pêwîstiya herî ewil ya herî girîng ew e ku em hemû Kurdên Bakurê Kurdistanê bikaribin ser bernameyek maqûl bên cem hev û em di nava xwe de hevkariyekê damezrînin. Li ser wê jî me du sê xalên esasî belî kirî. Me gotiye divê em li hemberî hemû li hemberî vî şerî derkevin. Şerê li Bakurê Kurdistanê ku tesîrê li başûr jî dike em hemû Kurdên Bakur li hemberî vî şerî derkevin. Em bangî dewleta Tirkiye jî bikin, bangî PKK jî bikin bira vî şerî rawestîne û hebûna milletê Kurd û hebûna mafê netewî bila bê qebûlkirin ser bernameyek maqûl me em ê bangeke berfireh li gelê xwe bikin. Belê spas Mustafa Öçelik Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Pak û İstanbulê tûlgelme. Em jî spasiya we dikin serkeftinê dixwazin.